Kedam tang ni pai kre trok arni Kheronia long hur ke chudut pen Karbiang long arat thur pak ka che songa hut ke pang samdunjia phanpura em Amar Singh Tiso Kheroni mate Karbia rat ka che song thur pak adimalong an palidunlo bangso pora hut aron repen ke do araratum athengno along em Amar Singh Tiso hin pen isi thedung alamchak chipite kanglo bangso hut em Amar Singh Tiso pen lamchak ka chipi pona tengke sarthe phangcho long le along aron repen ka che raipidet adimalong abangke Therepo ki jutsia rui mate there ni phai troxiar ni abangke ke tharle mate eviction asai deng ponpo bangso phana bangke order ta do etlo pusi rada thengno em Amar Singh Tisopen ningje te kangsi lamchak chipi ponlo Isia bangke la salke bangso longlo la pen isia bangke boitha nangso bangke la pe ke eviction lo la pen ke la da salke bangso long le bangke la ke mas hasri hatta ka bangke eviction kola de order bonta sarthe phangcho long le along abangke nonpu anta ke tharli jia phan thangnak sai ke deng avelan lapen long le abangke ahempu vek sarthe phangcho phansi pinangpo lapen aron repen ke do tuma phana bangke tharle nangpo pusi district court pen setame order pitanglo bonta ke asia tum nonpu anta tharle dam hai helang pusi lit songrong pharpen ningje pon cycle office on the air office on the ke dolo ladak jasmet ilum pini ke bangke pu alang lige sarthi thangcho lo alang li sarthi thangcho long le kidun vek labang so chiring ko rasi la so ake che gi so tum kache right thipen hala bang so halam thia thipi en kan si ke dam tang ni phaing great thok an arni dak phelang pi krong pilong phelang pi parai krong pilong kache song ho hala bang so ni ilitum Karbiang long termas council long ang hoi long kang ni labang so land revenue department ai ya make hai Amar Singh Tiso lang li kaning ji tikang labang ke ni phai proxier ni plote mate March 7 ar nian ki eviction order an dan ton theng dang thailo salam tang thailo halo so bang sin March 7 ar nian mangke eviction ke start thang tolong le lamang ka dak kido bor idet lapen katirai bor idet along le bangke hala dak bangke eviction bangke claim back ko lapen order bang da thing at lo puselang lim ko so 8 pm si ni alang li start thang to alang li long le sikidun lo alang li hello long le hempu lasi alang li tum pensi dak lang rapet si dak circle officer ben jenglong dak aero mondol esket mi ladak nang chingwa iklo alang li tum ke claim ke nam akrong ko same nona bangke air ke dam tang por alang li kaning je tekang Karbiang hadak ladak phelang pi krong pilong labang so ka che song hala so armungang bong kaning je tekang hala dak bange ni phai proxier ni mane March 7 ni labang so eviction claim po order do etlo pula mang hala bangke ili tumang jasmet nona man bangke ladak circle office song labang so athi bangke eviction claim nang ko bang alam atoya ni nona tanang lilang non anang le lilang posisi pini alang li dak mithang chebang se alang li si petition mi ki tekang lo high court ben atoi ni ba council phan si pilo dak ladak district court ben itum han si nang pa hailo la pen chenglok along ta kachidam to anta alang li phan long li bange pinang ko la pen long li pek nang ko la pen aron ri kito tum han bange tharli nang ko la pen insai nang pu pen si alang li phan si atoi ni KAC tumlen belongs to KAC mate Karbiang long along le phelang abangke KAC tumsi ahempu pu abangke KAC ke ja CM tuliram rong hangpen danglok team Karbiang long atum chipu bom setame Karbia khelong le mate sarthe phangcho long le cherai dera phi anta KAC atum thangnata klempon hai he komara phantong KAC ke ja tum ka pherelone anchot kali suryarat athengno em Amar Singh Tiso alam chakamatsi chepa pleng thek Angke arona tang doan menalang kan sampai piniar nita ada Karbiang long autonomous council katari pen land belongs to Karbiang long autonomous council to Hangkong is inherent subject transfer subject ko sampai Karbiang long autonomous council pen kopi kamat haton mane komat han koson nga phiri sampai labang so long le bangke non anta long sar bang cholong le hai Karbiang long angbong arlo do tip Karbi arong angbong dukok nang dut hit angbong sampai Karbi along li tek lorta isi cerai bor i depen alang li pan long li non anda tek la pen alang li tum lam tak kecil ketika ngating bata non anda papling ki halas long kedam tang ning kaning koi so selo sarthe phangcho long le bang aso tum kache raipi seta KAC ke ja tum kache lang thek ke plak thek joksi jelong le reklo lasi jong si KAC ka charia tum ke thek binong lo pulote nang thandak noi ni tum rata tum thur pak pen ko son pen si along le ahem pho phan long le kapache long nang jima lake rata tum pen klempo seta rat kache songa hut ko pine soluk sodak dokok pulote KAC tum pen si adai che enang ji puta ningje ponthu
pet non labang so sar thang cho long le ningkan ingkoi back do po labang so long le phan kacherai bot i kichi bot i mang amda karbeng long termas ka sedu ke phak thek thek kang sai thek thek ke lang thek thek ki pi thek thek hala so bang yong se ladan khan chu da koi dong se karbeng long termas council tum yong se alang li tum su phak thek thek la pen yong se alang li phan yong se long le bot thek thek tum rat tum dai tum sai thek rat tum khut pak pen tum labang so che song tu nei kali polo te kali tong alang li tum thek thelo polo te rat pan tum thek thelo pran thanda koi nang li tum bunoi ni tum rat tum khut pak pen alang li phan along li kupi ma kalong kap kapalong nei alang li pharman kupi along le ma ko map ti kacherai bot tum rat khut pak pen labang ke tum ing sai tuji ta te hala so kang sai long kupi ni soluk so dak do ko pore hala bang ke karbeng long termas council tum se atai che na ko hala so bang ke News Report, Karbi Anglong TV.